Uvažena gospodo predstavnici naših medija i javnog mnjenja, čast mi je da vam saopštim da je upravo završen u ovom odsudnom trenutku po našu otadžbinu i po naš narod susret predsjednika Srbije, gospodina Tome Nikolića, predsjednika Vlade Srbije, gospodina Ivice Dačića i prvog potpredsjednika Vlade, gospodina Aleksandra Vučića sa njegovom svetošću patrijarhom i članovima Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Na tom susretu Sveti sinod je dobio punu i objektivnu informaciju o spoljnopolitičkoj i državno-pravnoj, tako da kažemo, situaciji u kojoj se danas nalazimo, naročito s obzirom na ultimatum koji je nedavno prispeo iz Brisela, na koji u toku sutrašnjeg dana naša država mora da odreaguje, a sa druge strane vrh naše crkve je ponovo detaljno i po najboljoj savesti i u najboljoj nameri sa poverenjem u odgovornost i savest našeg državnog rukovodstva izneo svoj pogled na sve probleme koji su vezani za Kosovo i Metohiju, za opstanak našeg naroda, ali i za status Kosova i Metohije, da li će on biti u međunarodnim odnosima u buduće tretiran kao odnos dveju susednih država, na čemu insistira Zapad, dakle osovina Brisel-Vašington, ili će to biti razgovor o nalaženju rešenja za konkretan život i opstanak naroda, ma koji to narod bio, albanski, srpski i ostali na Kosovu i Metohiji, bez ulaženja u rešavanje statusnog problema. Mi smo dakle razgovarali iskreno, otvoreno, razmenili smo sve raspoložive informacije i naravno nadamo se i Bogu se molimo da će naš državni vrh, predstavnici najodgovornijih ljudi u zemlji, imati i savesti i odgovornosti i rodoljublja, ali u isto vreme i osjećanja za potrebe života i opstanka našeg naroda, kao i za naš opšti međunarodni položaj, da će umeti da artikulišu pravo rešenje. Mi kao predstavnici crkve ne pretendujemo, niti smo ikada pretendovali da mi možemo da diktiramo ili donosimo odluke umesto izabranih odgovornih predstavnika naroda koji su za to dobili mandat na izborima. Ali u isto vreme mi osjećamo kao svoju moralnu dužnost i svoje neotuđivo pravo da upravo kao vekovno i jedino sigurno prisustvo naše i na Kosovu i Metohiji i širom svih 5 kontinenata, nastanjenih kontinenata, izražavamo želje i potrebe onih ljudi koji su u isto vreme i građani Srbije i stanovnici Kosova i Metohije i vernici Srpske pravoslavne crkve. Tako da verujem da će taj razgovor uroditi svojim plodom u tom smislu da u vremenu velikih iskušenja i želje mnogih činilaca da primenjuju načelo zavadi pa vladaj, da ipak shvate da jedan zajednički cilj, dobar cilj, koji nije uperen ni protiv koga, ja bih slobodno dodao ponajmanje protiv kosovsko-metohijskih Arbanasa, kako ih ja istorijskim nazivom nazivam, ili Albanaca, kako su danas obično poznati. Dakle, u najboljoj nameri
pokušavamo da nađemo neko rješenje koje je čovekoljubivo i prihvatljivo za sve strane bez izuzetka. Pri čemu smatram da opasnost upotrebe ili zloupotrebe jednih ili drugih u cilju sebičnih interesa velikih sila i svjetskih faktora nije ni veća ni manja kad se radi bilo o nama, bilo o kosovsko-metohijskim Albancima. Negde smo tu u približno jednakom položaju, po mojoj skromnoj proceni. Ona je dakle lična, individualna. Ovo ne predstavlja zvanično mišljenje nikoga, niti sam ovlašćen za njega, ali predstavlja moj lični osjećaj i kao takav molim vas da ga citirate. Dakle, verujem da je veoma dobro i neophodno u svim prilikama, ne samo u ovim najtežim i sudbonosnim, da se razmenjuju mišljenja i iskustva i pri tome, naravno, odbacujem kao potpuno neprilične i nedobronamerne sve insinuacije da navodno crkva želi da se bavi politikom ili da umjesto izabranih predstavnika naroda ona donosi odluke u ime države. To ne postoji, ne samo kao namera, nego ne kao pomisao, ali da ako bilo koja nevladina organizacija sa kombi članstvom smatra da ima pravo da bude konsultovana od strane vlade i države, toliko pre to ima crkva, jer su njeni vernici u isto vreme i apsolutna većina građana ove države. Dakle, u tom kontekstu potpuno normalnih razmena, mišljenja i konsultacija treba shvatiti i ovaj sastanak i na taj način ga vrednovati i prezentovati u našoj javnosti. Ja vam zahvaljujem na pažnji i molim vas da u ovakvom obliku i prenesete ovu moju izjavu za koju sam ovlašćen i od Svetog sinoda i od državnog rukovodstva Srbije.